Assalamu alaikum, hurmatly Nur Sport KG YouTube kanalı görüşü tuğanlar, ağalar, iniler, жалпы көрермандар. Жараткан Аллах Таала насип этип, biz Жалал Абад областы Алабуга району 1 май айылына караштуу Жаңышар айылында ушу жерде Базарбаев Арзымат Ажы атабыздын ашына келип ушу жерде бүгүн согум сойду. Эртең Кудай буйруса ашы жана аламан улагы мына коноктор келип турат туугандар. Азыр аксакалдардан да бир-эки ооз Арзымат абам жөнүндө маалымат алсам. Ассаламу алейкум. Абалар кандайсыздар? Амансыздарбы? Сак саламат. Арзымат абам жөнүндө бир-эки ооз сөзүңүздөрдү кошо кетсеңиздер болот. Arzumat ekeni жақсы білеміз. Мен тұрарғанда көп жыл біргеле жүргем. Бірақ ең бір сура адам әлі анда тоқланы келен, басқа ақ көңілді жақсы адам әлі. Бірақ ажал жетіп, күні бүтіп өтіп, бүгін мәрәкәді болып атты. Шының қылған мәрәкәлері соғыл тезден. Балдарына көп өмір бердім, şu балдарына да шын денсаулық бердім. Нima deytilegenim? Şu Kılgan Marakan'da soğuk tiyeverdim de. Bugün soğum soydu, tuğan urup, alıştan gelgen konaktordu kütötken, erten aşı. Konağı iken, erten endi kulakalarda ulağı var eken, ulağını görürdü kulağın artık olsa. Ben Köptaş'tan gelgenim, Köptaş'tan adamlar geliyor, kulakalarda vardır. Yani bu da rahmatlı cahil cennette bunu ördü. Baldarına çok rahmat aytam. Rahmat. Assalamu alaikum Tayrova. Kandayсыз? Денсаулык жакшыбы? Сак саламат дагы ушул күндөргө жетип келдик мынакей. Рахмат. Арзымат Ажы атабыз жөнүндө өзүңүздүн бир билген, чогуу жүргөн күндөрүңүздү эстеп бир жакшы ой тилегиңизди, каалоо тилегиңизди эртең бүгүн согум сойду, эртең ашы жана аламан улагы бар. Өзүңүздүн бир аксакалдык насааттарыңызды айтып кетсеңиз болот. Arzumat aka менен 20 жыл көбүрөөк бир сайда бирге өстүк, өндүк. Şu aksakal, şu baldardın bütün üyledi, her bir baldarına, neverlerine elge düngüretip toy verdi, aş verdi. Arzumat aka kam kalgan yeri yok. Elinin aldın kadamı oldu. Buna kalıverse baldarına rahmat. Atazı men apazını aş verip elge düngüretip çoğun toylardı beremiz de batırı. Her panday buzurmanın baldarı şunday oldu. Şu okşoğun, şu Arzumat aka'nın baldarından bardık ülgü aldı. Atenezin sıylayı tuğan, Atenezin kadırın. Yani murum birinci biliş gerek. Birinci bilmezde kalıverse Arbaқты сыйлап, Құран оқытқан балдардың өмір жаны ұзақ болсын, ырысына сөз ұлық болсын. Арзымат ака жақсы адам еді. Тазылған ашы, елге той берген, нан аш берген, мына балдарыям ашым беріп, елге той беріп, қонақ тотып, елдің рахматын алам деп. Жақсы игілік істерді қылып. Рахмат балдар, өмір жаны ұзақ болсын. Рахмат. Арзымат аба бир-эки аксакалдардан угуп калдым, биз дагы кошуна болгонбуз. Өтө кичпейил адам болгон дейт. Кичпейил. Үйүнө келген конокту сыйлайт эле дейт. Колунда бар нерсе менен бөлүшчү эле дейт. Ушундай колунда жокторго жардам берген, колунда балдар ушу мен атам рахматтары менен бирге жүрген, үзеңи жолдош болуп, бир жака барда жүр деп бирин-бири сыйлап, таштабастан, эртең мен малайдайсыңбы, кояйдайсыңбы, тойго барсак тойго барасың деп. Илгери ол малда андагыл койгонда 2 сайда кылмыш кылчу эле. Бир кой сой өңөр бар жерде жешип, кайта келип бу сайда жешип, эмне деп аталыгы? Арпана деп, арпана кылышып, тынбай ушу жакшы ийгиликтердин үстүндө көп жүрген адамда элдин рахматын алган, балдарына ham жакшы паталарды берген экен. Мына балдары ham өнүп өзүп жетилип, ата-энени сыйлап, арбагын сыйлап, Куран окутуп, аш берип, той берип, мына бүгүн конок эртең элге ашын берет, калаберде сырттан келген аламан улагын берет. Машалла. Рахмат. Көп жашасын балдарына, өмүр жаны узак болсун. Дайым ушу ар кандай мусулмандын балдары шундай болсун. Рахмат аба. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
uzak olsun, rızkınar baland olsun. Toylar cüreverile, daim uşaqa toylarda yaxşılıqlarda görüşüp cürevereylik. Elimiz, yurtumuz tinç olsun, amançılık olsun, ezençilik olsun. Şurada toylarda görüp, sizlerden ömrüne uzak olsun, rızkınar baland olsun. Daim sıyda cüreverir. Amin. Allahu akbar. Assalamu aleyküm. Alыс жақындан келген aka-ukalar, туған urug'lar, el-yurtlar. Men o'sha Hojataning eng cho'ng kelini o'g'lim. 16 yoshimda kelgan shu lechga. Hojataning kelini emas, qizinday bo'lib qolganman. Hojata olsin erten ashim berib o'tirib, eksanin qilib o'tirib, o'sha eksanga kelib, tomoshadan ko'rib, kichkina o'ynab kulib ketingizlar. Bardingizlardan so'ranish. Allah razı olsun. Şu eksanda kılvatkan baldары, gelinleri, kızları, nevreleri, bardığının ömürleri uzak olur, rızkları büyük olur. İki dünyalık baktır olup verin. Şu videoda tatlıvatkan Ayaş balamın da ömürü uzak olsun, rızkızı büyük olsun. İki dünyalık baktır olup verip, önü özümenen özü olup daim elden arasında elden hizmetin kılıp cürüverdim. Allahu akbar. Rahmat. Ajayna hurmatlı Arzumat Hajat Ağustun baldары, kızları, nevereleri, akeler, ükeler, tuğanlar, tınıstarбы? Mınakay Muran ake, bugün mınakay Kur'an okuttu olup atat. Erteң Hajat Ağustun aşı, alaman ulağı, oşoğa bir özüңüzdün kaloo tileğiңizdi, bir duaڭызды айтсаңыз болады. Erteңki маrekелер боюнча. Neretten erten yaxşı ötsün, şu köpçülük elin batazını alaylık, şu aka-uka tuğan uruklar, şu atamın başını ötküzü olacak, kuda kalasa. Ne deydiler o şu? Haceke? Rahmat. Atam aşı ötküzü atırıq. Biz menen el var ekemna rahmat. Atamın aşını yaxşı ötküzüp ertenki içinde alaman ulağı var. Onu yem ezen aman tınç köpçülük menen ezen aman. Жақшылықтарын өткізу олайды. Ағайыма рахмат. Aha, rahmat. Ежем? Құш көпсіңер, рахмат. Атамын енді ашын өткізу алайық деп, көлерімменен чоғылып отырып. Машалла. Алла разы болсын, соларға өмір жандары ұзақ болсын. Өшақта ата-енемен жайлар жәннаттан болсын. Күнәлерін Аллахым кешірсін. Амин. Дәргейінде қабыл қылсын. Амин. Полбон аке? Ne dediğim erteң atası aş berip atırıq. Hurmatlı el-yurt, erteň geleberesler aşka. Oyunu var, ulağı var. Şu insanlarda Allah'ım özü kabul kılsın. Amin. Rahmat. Haceke? Assalamu alaikum. Hurmatlı jamat, bugün bardıq aka-ukalar, tuğan uruklar çoң atası aş berip atırıq. Allah razı olsun. Жатқан жайы жайлы болсын, топурағы торқо болсын. Бардық insanlarga, şu yerде қызмат қылғандарға, сіздерге барыңыздарға чоң рахмат. Дайым аман болыңыздар, бар болыңыздар, ертең ашқа келіңіздер. Қолдан келишинче қызмат кылабыз. Рахмат сіздерге, Алла разы болсын. Құш келіпсіздер, бардыңыздар, доқырыңыздар, ішті өткізуге тынчырақ. Барыңыздарға рахмат деген. Рахмат. Кылган ихсаныңыздарды Аллах Таала кабыл алып, Hajat Ağus менен энебизди жаткан жери бейиштен болсун. Аман болуңуздар, тынч болуңуз. Ассаламу алейкум. Аба кандайсыз? Ден соңуңуз жакшыбы? Бала чакаңыз тынчпы? Арзымат Hajat Ağus жөнүндө бир-эки сөздөрүңүздү кошо кетсеңиз жакшы болот эле бизге. Bismillahirrahmanirrahim. Mına Allah Taala buyurup argamazdaki dünyaya kelgen eken. Argamazdaki öte jönökey, öte bir jakşı adam, mulayim adam ele. Elge day bir hizmet kılan adamlardan ele. Jönököylüğü bardıq adamga jakşı ele. Buna endi yaratkan Allah Taala var göz jandan jan beret eken, kerek ekeni alıp ketdi bu kişini. Arkandan baldары var eken, Kudaya şükür baldары atalarını istep, enelerini istep, jakşı sözlerini aytıp, şularni ixlas kılıp, ata-enenizin içine Kur'an okutup koyundu, bugün Kur'an okutkan mezgili. Allah Taala endi şulardan da ömrün bersin, baldarının atadan jakşı bala kalsa, jakşı niyetleri menen şunday nerseler kılat eken, buyruğunu berip atır. Şuların rızkı nasip etsin, Allah Taala ömrün yana atalarını soğup olsun, baldarına ömrü versin, bir-birini tımağı köp olsun. Allah razı olsun. Rahmat.
Allah rahmat kılın olsun. Azimat ekeni tanımadan yer yok. Biz bu yak Özbekistan'dan beri, Kırgızistan'dan beri, bari tanıtırlar. Allah rahmat kılın. Baldarı atazlaş bir vatan, Neksandar'ın Allah özlerine kabul etsin. Kıyametin başından da sağlamamız versin. Rahmat. Qo'shni bo'lib o'tirgansa birga yurgan atalarimiz bilan yaxshi kech beylele ajibona to'ylarni qildi. O'zbekiston dungida to'ylar qildi. Elni patanlagan Azimat akalar. O'sha o'zi kichik baldarlik yaxshi odam edi. Siz qayoqda ko'proq qo'ng'shi bo'lib o'tirib qolsiz, a? Andog'il men Jaylowda? Aqbaldirganda. Ha, Jaylowda. Jaylaw. Qimiz qilib, birimiz chaqirishib atalarimiz bilan. Anan keyin to'y qilib, o'shanda ham uloq chapqamiz barimiz. 2-3 kun bir-birini qustirib qimiz bilan. Toptoshib shunday qilib o'tgan atalarimiz. Rahmat. Men qo'ng'shi bo'lmag'am, biroq Azimat aka bilan badiga salom alik kelib jirgan qayerda bo'lsa bayağı kelib nima qildi, bayağı uchrashib nima qildi, yaxshi imonli insofli odam edi. Bütün narsani aytganday atqaradi. Shunday yaxshi odam edi atqaradi. Ha, yaxshi. Alloh o'sha yoqdan beraversin. Xudo o'sha yoqdan alg'ilib. Qilgan ehsonlaring Xudo qabul qilsin, ha? Rahmat. Assalomu alaykum Qurbon aka. Qanday ishlaringiz so'ng'is yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xudo tinchmi? Bunakey, Xudoy nasib qilib bugun so'g'im so'ydi. Ertang osh, anan Alaman ulog'i bor. Ajatavus jönündə bir-iki o sözünüzdə qoşa ketsiniz. Hayırlı Ajatavus yaxşı kişiler, aksakal. Şu aylının aksakalı, bizim bunday aksakalların alına burada gel albaşılık. Sırttan bunday uçuraşıp, havada böyle uçuraşıp gideverçilik. Aksakallardı burada yaxşı silagan. Biz o şolarını öyle biliyoruz. Ajata deyip silaçılık. Biz altına gelip otur almağa olduk işliyor. Bizge oçilettiler çok öyle oldu. Canına yollar küştü. Olukta aksakal dili böyle. Aksakalların sürü de olgan eken, ha? Selemi sıyı olganda. Sıyı, sürdü. Hazır yemi tüp tüs var öyle uçuruş olsun. Onda kalmayacak biz. Ertenki aş ulağına bir kalo tileğinizden ayta gelin. Kalaza. Kuday nasip kıza şu niyet kılışlara gelen baldarı şu çalık kız otkandan da emlak batışlarından. Şu elge içine aş veriyoruz, çay veriyoruz, eksanın kılavuz deyip. Bularga rahmat. Atazın eskilip. Emin şu toy aman esen, yaxşı, şirin toy bolup, tınç bolup ötüp verse, biz oşanızda süynöbüz. Rahmat aka. İşinizga egillikten so'q. Bizning aqsakallardı Arzimat Ajatavus'tun qo'shnilari qo'noq olib ketayotgan aka, tug'anlar. Qo'noqqa bo'linishdi. Hurmatlı көрермандар, ертеңки коюлуучу Аламан улакка коюлуучу байгелер эки төбө мына жерде турат. Арзымат Ажатавустун ашына коюлуучу байгелерди силер менен бөлүшөйүн. Алда калганын көрсөтөм. Мынакей туугандар 20 тайдын бирөө ушул жерде экен, аз калганын да көрсөтөм силер менен. Мынакей туугандар, кечеги биз санаган байгелерге дагы кошумчаланыптыр. Туугандар 06 ВАЗ 21 06 да коюлат экен эртең мынакей туугандар. Состояниясы өтө жакшы экен, орто экен. Эми Аллах Таала кимге насип кылса эртең көрөбүз. Ажатавустун ашын берип Аламан улагындагы коюлган байгелердин алдыңкылары ушулар болот экен мынакей туугандар. Азыр дагы бир байгени силер менен бөлүшөм. Мынакей туугандар, эртеңки байгеге Аламан улакка алтын кур дагы коюлат экен мынакей кошумча байгелер. Көрөбүз, Кудай буйрса эртең кимге насип кылар экен.
Эки төбөлө дагы бир төбө салым кошумча болду мынакей. Эртеңки ажы атабыздын аш убагына дагы кошумча байге бир төбө кошулду мынакей достор. Машалла. Дагы бир байге келди мынакей. Тай. Булар гизгизейчик. Машинаны коюп келесиңерби? Машалла. Жетелей бер. Байгелерге дагы кошумча ушул боз үй дагы коюлат экен туугандар. Мынакей, боз үй. Арзымат ажы атабыздын аш убагына байгелер кошумчаланып баратат. Дагы канчасы кошулат көрөбүз. Мынакей. Боз үй дагы коюлат экен. Достор, эртеңки Арзымат ажы атабыздын аш жана аламан улагына коюлчу 20 тай ушу жерде экен. Азыр бардыгы чачырап жүргөндүк үчүн топ тартып атабыз мынакей. Анан 5 торпогу да ушунун ичинде экен. Анан могу 30 кой эчки мына алдыбызда турат туугандар. Чамданыңыздар туугандар, балбандар, эртең Кудай буйруза оюн өтө ширин болот, таза болот Кудай буйруза. Жана ушул байгелерди жараткан Кудай кимге насип кылса алып курсан болуп кетиңиздер.